Аты жөнім мен Абдулла фамилиям Мадрахим болады. Біз ата өнерді бізге бұлар ата өнер. Біз жастығымыздан білмеймін енді есімде жоқ. Ес танып қалғаннан бері үшін ішті қыламыз да. Атам алды есірме алды шына қайда ата балаларға жардам беруге шагирттар болады. Қазір енді бұлай болмай қалды. Атамызға шагирт болып жүргенбіз да. Үйреніп, шundan бері мына 60-ға келген болсам, шundan бері ішті қыламын да енді. Точно болуш керек, мына кожаный, мына ручной қылыш керек мындай, машинкада қылбайбыз, ручной жасаш керек. Ашынчы адамдар бізде қалады, болмаса базарда толтыра тұрады масалар. Олар бары машинка болып кеткен. Бізде бар натуральный, мына жіптерге натуральный қылабыз да. Қайсы бір өнерді қысам адам, туры болса, алдыға ilgili болады екен, іште болмаса болмайды екен. Мына Құдайға шүкір, бала шағамыз жақсы. Bir arada barbayız, başka kıvayız. Ne bizde eskiden vakit bulup etti, köçeye çıkkanda ya birine bar oturgan başka pastayanında uyda oturuyoruz. Bunda etkende beşli karantinde koyuyoruz şimdi. Anda sırada negizi siz but kiyimden qanday türlerini tigesiz? Misal үшін şöyle tufli, sapoşka dağım neler? Bizge qanday zakaz kılsın? Adamlar kelip biz qalaganda zakaz olsa suratını ko'rsatsa da болды, шын жасап береміз. Териден? Териден, только териден. Спортивный жасай, деп ойлаймын, қандай кроссовка, сапожка. Кроссовка десе кроссовка, өтік десе өтік, любой түрін жасай бересіз. Клиент келіп, емнен сұраса, шын жасап береміз. Основной, бізде айттым, бізге не стандарттар келеді. Тургандар башқа. Оларға жасаш слишком қиын. Стандартты сразу жасап қойырсың. Оның егесі айтқаннан кейін, мысалы, екі қыл болса, екі қыл жасаш бір проблема да. Оны клиент айтқанда қылып жасап, оны рахмат деген сөзін естісем қиын. Жасап қойшы ақшасын алып бермесе, не ол разы болып кетіш керек. Дағы келіш керек беруге. Анандай көрушілерге да қызық болушы мүмкін да, мысалы үшін сіз қолды тигіп атсаңыз, сырьеларды, материалдарды керек, исходный материалдарды қаяқтан аласыз? Бізде қазір жақсы болып қойған, мына қазір как раз бүгін мына сөйлесеміз мына. Бұл Турцияда фирма. Turkiyada firma mana şu firma bizden çok iş kılışır. Biz az bir gün orada bir şey звонок kılavuz. Buna kelesi yılga уже bizge kojan jo'natib kiradi. Bu materiallar shuni jo'natadi. Mana markasi bo'yicha nomeri bor bularda. Adashpaysiz hozir burun endi qanday ekan, monday ekan degan so'zlar bo'ladi. Hozir markasi nomerini aytib qo'yamiz bo'ldi. O'sha yoqdan solib berishadi. Solib beradi. Endi uning uchun kichkina доверие bo'lish kerak. Bayagi sözde turu buluş geldi adam. Bolsa $500 bu yakka, $500 bu yakka, barıp gelişken $1000 asıl. Ya sen turu bolsun, sen davet adam bolsun, telefon çalıp koysun bol. Sizin seriyalarınız Turkiyadan, Indiyadan, çet ülkeden gelip vardı Biz de az medisinski meh işletiyoruz, medisinski mehlardı. Medisinski mehte Bişkek'te alıyoruz. Bişkek'ten çıkartıyorlar. Mehve kampanya, Aliye degen kampanya var. Mehve kampanya, Rusya bilen слишком biz kontakta turuyoruz. Medisinski spesial biz için жасап berişat var. Ama medisinski var. Medisinski meh bu qanday bu put organlarga? Put organda, bu adam put etkende su o'tgan ekan. Hech joyinda ham shu qashab turadi ekan. Shuning uchun постоянно shu medisinski meh titradi odam. Bu 3-cü yol tikişimiz bu adamga. 3 yıl 4 yıl geldi, eskiyendeki dağı bir zakaz kıladı. Ama bu dağı başı putu organdaki bu ipteri de koyarız, sabahçı da koyarız, şunday. İtin terisi. İtin terisi bu. Натуральный кожа. Bu yam ручной, полный ручной kırıngan. Bizde bundaydı. Bazarda masada tur болады da, bizde levi pravi kılıngan, sapoşka siyahtı. Sapoşka siyahtı болады. Puttu kısıp ayağında bolu Жоқ. Ыңғайлы болу. Galoş yam kiçinesiga tur keladi. Ama bergindeki mas olsa galoş çoğun kiyiş gerek. Batmay kaladi. Bundan kichine galoşka bataradi bu. Adamga приятный da bunda kiygan levi pravi bunda kiyganga. Putiga xuddi sapoşka siyahtı turadi bu.
Bu sabah. Mына ушул иттин терisi менен капталганында ичи Полный 41-42 размерлер канча сомго барып калат даярдалышы? Кожа ушундай, кутум ушундай. 3000 сом болот. 3000 сом. Ручной болса полный. Ручной болса. А буны машинкасы ham бар. Endi u мына заводской мына. У фабричный отделке мына собачий. А буны ручной ham бар. Кустарный производство деп коебуз. Колдо ышташкан базарда. Мына алып келсе кичине жетип барат мына. Фабриканыкиде болбойт да. Фабриканыкы бул норка сыяктуу кылып коет мына. Азыр эми мына сиздин клиенттериңизде эң узагы каерден заказ беришет? Кыргызстандан да каяктардан заказдар болот да? Биз азыр мына чегере бекилгендеги Кытай токтоп калды. Кытайдан Кытайда көп алчу бизде. Уйгурларчы. Уйгурлар көп заказ беришет. Постоянно алчулар. Немеки уларда өзлөрүдө масы бар десем бизде натуральный болбойт дейди. Булар натуральный болбойт экен, только замена шундай экен да. Кытайда бек. Силерде тем более арзан дейт, натуральный дейт. Бизде натуральный нерсе кожа кымбат турат дейт вообще. Мен бу жерде бир 3000 алса, у жерде ками $100 турат экен. Шундай эле мас. А бизде энди мына азыр терилер избекер болуп калды. Заводтарыбыз иштебей койду, башка. Agar zavodlar ishlasa, boshqa bo'lsa, shuning uchun siryolar hozir musorga borsang ham teri жатат. Bu kishini nedomdari. Endi Xudo buyursa, sekin-sekin ona zavodlar ochilsa, bizga da o'sha Южный регионga bitta zavod kerak-da, кожный zavod. Обязательно kerak. Shuncha odam ish bilan ta'min to'g'ri. Endi Rossiyadan zakaz qilganlar bormi? O'zingiznikilar? Ko'p zakaz постоянно bor zakaz. Zakaz постоянно bizda WhatsApp'imiz bor-da. WhatsApp'ga sразу jo'natishadi razmerlarini. Jo'natgandan keyin biz sразу ularga boshlaymiz. Постоянно Rossiyadan mana oxirgi keldi mana shu aya nestandart ketgan. Rossiyadan zakaz keldi. Uni master baldir cho'ng ekan-da. O'zini loyiqlab jasatamiz qanday? Biz WhatsApp'da ko'rsatib turamiz. Qanday o'lchashda, qancha qanday degan qarab turamiz, o'lchaydi, o'sha bo'yicha tayyorlab biz bu yerdan mashinaga solib qo'ysak, bu yerdan olib ketaveradi. Bizda bank orqali shotga o'tkazib qo'yadi. Biz hech buni taksi ham shundayda, vokzalga tushamiz, ko'lga bo'lsa ko'lga berib qo'yamiz, Bishkek kelsa Bishkekka berib qo'yamiz. Taksilar ham bari tanishda endi. Постоянно jo'natamiz, ular tanish bo'lib qolgan. Aldab aytmaydi. Yo'q, hech kim bu yoqqa birov biz aldamagan dedi. Biz bilmayman endi qanday ekan. Taksiga men berib qo'yam, taksiga qaytishda ақшасын olib keladi. Эс тааныгандан бери эле тиги атаман үйрөнгөнмүн деп атпайсызбы? Азыр сизден дагы үйрөнгөндөр барбы? Энелериңиз, балдарыңыз? Men bir yerде 20 чакты шагиртим бар өзү. 20 Баары иштешет. Ушундай маасы башка жасашат. Мына менин 4 кызым, 1 уулум бар да. Уулум ham ошо ишти кылат. 4 кызым ham кылат азыр. Кыздарыңыздардын да жеңилирээк чебилердин жардамы беришет. Улар семьяда чоң болгон, чоң болгондон кийин кичине менге карашкан башка болуп ушу үйрөнүп калган да улар. Как мындайлар жасап коёрат улар. Жасап коёрсун. Кыз бала экен керек экен, азыр мына ошо кичине маалда кичине кыйнанган, лекин азыр карап турсаң кыз бала дагы үйдө отуруп бир эки тамасын жасап койсо уже бир жумага. Өзүнө акча болуп калат десеңиз. Өзгө акча коет. Ошон үчүн кичине балдарга өргөтүп коюш керек экен, окутуш керек, окутабыз, лекин кичине балдарга өргөтүп койсок, манакай биз айткандей болбойт экен да. Кичине мындай кризис маалы болуп калат экен, карантин маалда биз эчтеке үйдө отурабыз да. Үйүбүз, ишибиз үйдө. Бизге билинген жок да эч кандай. Өзү так эле үйдө десеңиз. Мондай айтканда вечный карантин. Анан мындай сезон деген кандай? Мисалы үчүн кышында сапожка көбүрөөк, жазында туфли көбүрөөк болобу сизде кандай? Кышында биз көбүрөөк телефонду албай коебуз энди. Органдагы заказ алыш керек. Слишком аз мына бизде жайында ham заказ көп да. Ушу круглый год бизде токтобойбуз. Мына азыр көп базарлар токтоп калды, бизде андай болбойт. Постоянно заказ. Мына Кыргызстан боюнча полный, мына көл, бияга ушу Баткенге чейин, Сүлүстөгө чейин, бияга Токмокко чейин. Баары телефондар бар да уларда. И размерлери ham бар бизде уларда. 2-3 жыл, 4-5 жыл кийип жыртып дагы айта берет десеңиз. Телефон чалгандары уже таныйм уже. Сразу атын айтса болду таныйм уже. Көз алдым келтирем да уже болду мына размерде адам. Ошон жасап коебуз, бияка жөнөтүп коебуз. Проблема жок. Улар эч ким айттым, бияка эч ким бизге акчасын бербей коюп болбойт экен энди. Бизде унака аферист адамдар билмеди, бизге көрүнмөдү.
Şu klientlerimiz yaxşı adamlar bari. Yani kışında köpürak zakası болып kalады, nima ekan, bu сапожкаga. Үлгермей калган келипчи. Мына медицинский көп футбол деген көп екен да біздечи. Футбол деген көп екен. Ошон үчүн медицинский мехнат көбүрөөк жасайбыз. Адамдар жакшы эми бир адамга бир жасап койсок, минимальный 4 жылда 5-чи жыл келиш керек. Ungacha bir случай zamok buzilib qolsa yo boshqa bo'lsa, tur keladi, biz ona beramiz bekergachi. Biz ishimizda u, shuning uchun klientlar ham o'ylanmaydi. Buzilib qolsa ham nima qilaman, открытка bo'lsa ham nima qilaman demaydi. Tur keladi, turlab ko'taradi.